Program koji slijedi sadrži plasiranje proizvoda. Joj, steže mi vrat. A ja nemam. Vi koji imate brkove pre mene. Pašnjaci, krave, sir, pastiri, njihove kolibe. Što lepo ladno. Ovo je planinsko selo, izolovano. Ovde nema hotela, ovde nema struje, puta, ali zato ima turista iz cijelog sveta. Ovde se vraćate u vreme koje je odavno prošlo. Ovde je jednostavan život. Franco, ovo nije bilo udobno baš. I da, to nam danas mnogo nedostaje. I zato dolazimo. Ali ovo mi se najviše sviđa. Znači ovdje sediš i večeraš, pričaš. Op. I već si u krevetu. Ovo je retko očuvano selo, ostalo onako kako je bilo i pre par vekova. Kakva je situacija kod nas? Sela kod nas ostaju prazna. Planinski krajevi zarastaju u korov, stada ovaca su retka, šume osvajaju pašnjake, puteve niko ne obnavlja, pastira više nema. Radno sposobno stanovništvo preselilo se u gradove. Posljednjih godina država treba da nadoknadi izgubljeno, da stvori uslove za povratak na selo. Pitanje je kako? Jedan od načina je seoski turizam. Jer činjenica je da stranci, turisti posljednjih godina dolaze baš na naše planine preko leta, samo da bi vidjeli pravo selo, da vide pravljenje sira, da bi vidjeli autentične ljude iz toga kraja. Oni stižu svake godine u još većem broju, ali nažalost nemamo da im ponudimo to što traže. Zato možemo li pogledati kod komšija da vidimo kako su oni to rešili? Evo kako to rade u Sloveniji. Ovo je put koji vodi od Ljubljane preko Kamnika pa za Kamniško-Savinske Alpe. Ja ovdje treba da se nađem sa Gregom. On je iz Kamnika, gdje radi na unapređenju turizma. Evo nas. Evo nas. O, Grega, kako si? Pozdrav, Jovan. Dobro sam, ti? Pre godinu dana smo pričali, rekao si treba da dođemo ovdje. Da. Uvijek ćemo nešto lepo da nađemo. Da. Prirodu, ljude. I evo, ja sam došao. Da, evo, danas ćeš vidjeti tu dolinu Kamniške Bistrice i kasnije gremo u gore među pastirje na Veliko planinu. Grega i ja smo na izvoru reke Kamniške Bistrice. Ona je dugačka 32 km, uliva se u Savu, čista ledena voda. A šta da se kaže za okolinu? Čista kao i sama voda. Pa meni je tu bolje što ljudi ne poznaju tega toliko i nema toliko turista, tako da možete da sjedite dole, imate svoj mir. Ova reka? Jedna izmed najčistejih.
u Sloveniji, možda najčistija. Mogu da idemo tu, Da? stavimo ruke unutra i pijemo. Ali jako je hladna, a? Da, ima 6 stepinjama. 6 stepeni. Da. Pa tu u Kamniku se trudimo da sve bude kako je bilo nekad. Da, imamo najčistiju vodu tu, imamo na Veliku planinu gdje je sve kako je bilo pred 500 godina i to je nam najbitnije. To je ono što hoćemo da bude na nasljednih 500 godina tako, da ostane. Slovenija je prebogata vodama i reke su i možda najlepše u Evropi. Ali ovdje se mnogo radi na tome da se turistima obeleže staze i omogući pristup. Koliko je visina ovdje? 30 metara? Tu ima 30 metara, da. A tu se sve vidi šta je voda napravila u ovih godina Milion godina. koje se tu sve događa. ...30 metara iznad, temperatura negdje oko 30 stepeni, rekao bih. Tamo se već iznojimo, a ovdje sam došao, ovdje nema 10 stepeni. Koliko može da ima Grega temperatura ovdje? Desetak? Voda ili... Pa ne, ovdje, vazduh. Tu, pa nekih, 10-15. ne znam, gore je 28, 27, tu je sigurno 10 stepinjama manje. Da. Ma ne i mnogo više. Evo prve stvari koja bi se odmah mogla primijeniti kod nas. Gondola. Mi se nalazimo na 700 metara nadmorske visine. A kako ćemo se popeti? Pa gondolom. Sa 700 metara na 1400 metara. To nije kraj puta, onda još dvosedežnicom, još nekih 200 i više metara. Ukupno popećemo se na 1650 metara nadmorske visine. A gondola kao da lebdi. Baš me interesuje kako izgleda pogled od ozgo. Višestruko korisna, najmanje kvari prirodu, ne pravi buku. Životinje se vremenom naviknu. A i čovek voli pogled sa visine. Neki hoće da naprave tu nekih pola sata trekinga do gore, do Zelene groba. Tamo je ona prva postoja, onda krenuju dalje do pastirskog sela. Sada se već pojavljuju prve planinske kolibe i prvo krdo krava. Kao što su radili nekad i danas se to tako radi, krave početkom juna izlaze na planinu. Da, to je tako već 500 godina sad. Krave dođe na planinu u juniju i su tu do septembra. I sa kravama isto dođu u čobani tu. Prave mleko, sir, skuto i to sve prodaje tu kad dođe turisti. Koliko bude krava na Velikoj planini preko sezone? Pa bit će ih tamo nekje 900 glavo krava. Ovo je za njih raj. Pa da, to je raj. Vode ima puno. Vode ima dosta. Ako je nema više, tada dođu gasilci, vatrogasci i dodaju vode tu. Dakle, Grega me je doveo na Veliku planinu. Ovdje se od vajkada izvodila stoka u letnjim mjesecima na letnju ispašu. Bilo i ostalo, izolovana celina, svet za sebe, povratak u prošlost. Nema struje, to je očigledno. I onda se čuo zvuk roga. A onda otkrivam da taj zvuk proizvodi ovaj karakter. To nam je Franc. Dobar dan. Dobar dan. I Kako ti? ste? Dobro, kako vi? Dobro. Kako vas služe godine? Dobro služio, ako još toliko da čekam do 100 godina. Sad imate? 74.
Svaka čast. Čekajte, odmah da vas pitam šta je ovo? Ukras ili nešto što treba? To je pvajš se imenuje, pvajš. Vajš. Pvajš za kišo. Aha. Da. Ovo da vas spasi od kiše? Ja, to je lipovo ljubje. Aha, lipova kora. Ja, to se, vidite, to se naredi i to se tako cepi. Vidite? Da. Vidite? Da. Evo, to se tako, evo vidiš, Odvaja se. odvaja se. Ajmo dalje onda, šešir zbog sunca. Šešir zbog sunca. Rok. Da? Imamo pastirje kad idemo da tražimo krave, ima megla, a ne vidiš nikako nikamo. I zovemo jedan drugog da se slišimo, ne? Gdje smo, ne? Idemo do pastirskih koliba, a Franc će nam nadalje biti vodič. Do ovog mesta, do Velike planine, postoji makadamski put, ali ovdje se vrlo poštuje pravilo da se put koristi samo za komunalne i šumarske službe. Turisti ili dolaze gondolom ili peške kao planinari. Na više mjesta primećujem ovdje prosto brda posječenih grana. Objašnjavaju mi da je sve to ostalo od prolećnog krčenja šuma. Šta su to radili? Negdje u oktobru mjesecu? U oktobru mjesecu Da su posekli sve. posekali i sa traktori navozili tu na kup, Da, na jedno mjesto. sve na jedno mjesto. Da se još malo osuši. Da se još malo osuši i sad preko ljeta hoće to da sa mešinom Samelju. smeljaju. Da. I dođe tovornjak, naložio i pije u proizvodno to. Znači od ovoga će praviti biomasu. Biomasa posle se koristi višestruko za grejanje, za šta god, za energiju. Ali je suština u tome da oni to namjerno rade, krešu sve ovo što počinje da zarasta, da bi oslobodili prostor da krave imaju ispašu. Inače, ako bi to ostavili, sve bi zaraslo. Znači i u divljini mora da se ipak umeša čovjek da napravi neki red. Na Velikoj planini ima preko 150 brnara. Sve one vlasništvo su seljaka koji žive u podnožju. Samo je njima ostavljeno pravo da imaju kolibe i da koriste ovo za letnju ispašu. Što je lepo ladna. Kolibe su građene uvek na isti način, od dasaka i greda, naravno sve od drveta smrče koja raste tu na Velikoj planini. Evo, ovo je tipična bajta za Veliku planinu. Bajta zato što oni to tako kažu, a mi kažemo katun ili stočarska kuća ili kako već. Kružnog oblika. Zašto kružnog? Da akumulira toplotu u centar, gdje je bio sam pastir. Ovo je kao jedna vrsta temelja, kamen iste visine u krug, položene grede i dalje je sve ostalo šindra. Kako kaže Franc, šindra se birala i zašto je bila kvalitetna? Zato što je bila gusta, gusti razmak između godova. I ona je mogla da izdrži i 30 godina. Ako je imala veći razmak između godova, znači slabije drvo, nije mogla da dosegne 30 godina, mogla je manje. U svakom slučaju šindra kao jedino pokrivajuće sredstvo. E sad, pastir je bio zajedno unutra sa svojim kravama. Zašto? Da akumulira i da preuzme od njih toplotu. Kažu, možda malo više u šali, da bi obično krava ušla prva, ovdje bi se pobalegala, a on kako dođe, ako je hladno napolju, izuje se i pravo sa nogama u balegu da se zgreje. Ali to nije nikakav novi izum, to sam čuo i drugim krajevima gdje god je planinsko stočarstvo u pitanju. Sad idemo da vidimo kako je unutra. Tu smo u
prostoru Mhm. gdje je bio prostor za krave. Dobro. Da, ta kuća je velika negdje za 6 krav, a to su one male krave, slovenske cike im kažemo. Dobro. Koje su male, ne daju toliko mesa, a daju puno mlijeka. I to je kuća od Andreja, to je neki Andrej Moćnik i kažemo mi po domaće Preskarjev Andrej. Hoćemo da uđemo unutra? Hoćemo, idemo unutra, ali pazi na glavu. Pazi na glavu, da vidim, sve mi je jasno. Franc, ili ćete vi unutra? Polako samo. Ovdje stvarno mora da ti dobra kičma da možeš da uđeš unutra. Aha. Sve nekako malo, Da, to je malo. da se iskoristi prostor. Da se iskoristi. Tu su spavali, imali su pograde, tako da bilo 1 ili 2 pastirja. Uvijek na slamu, na senu. Uvijek na slami, nije bilo jogija. Ovdje su ovo što pomuzu, ili tako stave mleko? Da, tu su pomuzili i stavili mlijeko, ali svaka krava imala svoju policu, zato da je pastir znao koja krava daje koliko mlijeka. Franc, a ovo ste nosili? To su te letnje Prave papuče. cokle, ja. Cokle. Ja. Evo, to je lipa, spodnji del, podkovanje iz žbice, železo. To je leska, to je pa jesen. Franc, ovo nije bilo udobno baš. To je za maslo. Da, tako je. Ovdje su, ovo su muzli mlijeko, krave. Nastavljamo ovaj izlet. Ulazimo u nešto kao centar sela. Ovdje je na sredini veliko pojilo za stoku. I tu smo pozvani da svratimo. Aha. Evo, živio Tatjana. Tatjana, dobar dan. Kako ste? U redu? Evo, za dobrodošlicu. Pesterica, kako ste? U redu, super. To je onaj vidiš, sad ja. ljubavni moment na velikoj planini, pastirica dođe i se ropa. Tatjana je tu da ti pomaže da ti napraviš trnić. Trnić? To je onaj sir ljubezni, sir ljubavi sa velike planine. Aha. I to ide priča da kad je bio Franc mladi, imao je mnogo žena u dolini. Dobro. Znaš, okay. I kad je on bio tu gore 3 mjesece i na kraju otišao u dolinu, treba da ima neko darilo, da ga nese svoj ljubav. U obliku kao ženske grudi. Kaže Franc, to je dobra oblika, a ona ima 2 grudi i ja trebam da napravim još jednu. Franc kaže, ok, ne mogu da joj dam samo 2 grudi, trebam više da napravim. Zato uzeo deščicu i izrezljao neke ornamente. Mi kažu kažu pisave to. I onda te pisave stavio na sir i ga pustio za 14 dana na ognjištu. Da se stvrdne. I ako je dobio jednog nazaj, onda ljubav još bila živa. Ako nije dobio, ili iko dobio, ili je dobio oba nazad, Da, onda ništa od ljubavi, onda kraj. ništa, kraj ljubavi. Ima ovdje stočara koji su proizvodnju proširili tako što u sir dodaju i razne trave, recimo ruzmarin. Pored stočarstva, sve ove kolibe su tu i zbog turista. Turisti mogu ući kod domaćina, pojesti, degustirati, kupiti sir. Nekoliko brnara je u ponudi kao turistički aranžman. Pogledajte kako je sve skladno, seoski, uredno, čisto, ali ovo mi se najviše sviđa. Znači ovdje sediš i večeraš, pričaš, i već si u krevetu. Jedan pokret u levo i ti spavaš već. I još jedan gore. Pored noćenja, gostima se servira i lokalna hrana.
preko dana gosti mogu da šetaju, voze bicikl i naravno da udišu zdrav vazduh. A kako nema struje, ovdje je i prava seoska tišina. Grega mi kaže da najviše turista dolazi iz Holandije, Belgije i Italije. Iako postoji pritisak turista iz celog sveta, ovdje su ipak izdržali da selo ostane selo, što u današnje vreme nije lako. Zato i pitam Gregu kakva je onda sudbina Velike planine, kakva je ideja. Da nije previše ljudi, da svi koji dođu, da imaju svi tako mirinu koju imamo sad mi, da je sve naravno zeleno i da se ne bude neki škode do okolja i da su krave i pastiri tu prvi, a turizam na drugom mjestu. Imamo neko u Sloveniji, mi kažemo i Natura 2000, to nam je neki zakon, neki red, i to ne dozvolio više da se tu gradi. I ne dozvoliju da rade kanalizaciju, da dođe voda tu. Sve što je tu je tu. To je na nivou države zakon napravljen. Da, tako je. I to je dobro i za životinje. Imamo neke peteline koji su zavarvani i za okolje i za sve. Za dedištinu i za zgodovinu planine. Znači ovdje država nije htjela da dozvoli promjenu namene zemljišta. Mogla je ovaj prostor preusmeriti u pravcu planinskog hotelskog naselja i lako bi se našli investitori. Ali ne, ovdje je preovladao zdrav razum. Ovdje nema zidanih objekata. Nikome ne pada na pamet da pokvari ovaj vekovni ambijent. Jer zamislite ovdje višespratnice, zidove, asfaltirane ulice. Između ostalog, sada vam je jasno zašto je Slovenija godinama birana za ekološki najčistiju evropsku zemlju. Sa druge strane, mi baš i nismo skloni ovakvom razmišljanju. Mi smo zapravo uradili obrnuto. Nas mnogo priroda ne zanima. Naprimjer, evo centra Zlatibora. Izbacili su drvo i uveli beton, dozvolili gradnju, tako reći kuća uz kuću. I to više nije autentičan ambijent. To je tako reći tržni centar. Dobro, a da li ovdje starosedeoci na Velikoj planini još uvek imaju računicu da održavaju kolibe i ovdje izvode stoku? Ako hoćeš tu da budeš neki profesionalan pastir, možeš da u sezoni zaslužiš za celotnu godinu, a to nije puno para. Zato sam i došao na Veliku planinu. Da ovo bude jedna od ideja za seoski turizam kod nas. Pa ovo je bar lako preslikati na našim planinama. Recimo na Staroj planini, Suvoj planini, na Tari gdje je nacionalni park, pa nekim skrajnutim dijelovima Zlatibora, Kopaonika, gdje god. Bar mi imamo opustelih planinskih pašnjaka i sela. Sve viđeno na Velikoj planini počiva na nekoliko jednostavnih pravila. Prvo, ovdje se dolazi gondolom, a ona radi i zimi i leti. Postoji put, ali on može da posluži samo zarad održavanja sela. Drugo, gradnja isključivo od prirodnih materijala, kamen i drvo. Treće, ostaviti dovoljno prostora da se stoka slobodno kreće selom. Četvrto, što manje struje, što manje vodovodnih cevi. Peto, svi ovdje odlažu smeće na jednom mestu i kasnije komunalci odnose sa planinom. Šesto, za ceo ovaj prostor dovoljno je da postoji jedan planinski dom ili manji restoran, naravno sa lokalnom hranom. Sve ostalo je planina, vazduh, voda, mir i tišina. Jednostavan odmor. Koga danas nije željan? Kakva je onda budućnost Velike planine i stočara iz ovoga kraja? Budućnost je zapravo u njihovoj prošlosti. Ko danas uspe da sačuva izvornu kulturu, stari način života, čistu prirodu, taj će itekako biti zanimljiv svima onima koji su to odavno izgubili. Jer svet se danas ubrzano udaljava od svega što je prirodno, a hteli ne hteli, od prirode i danas živimo.
Program koji ste gledali sadržao je plasiranje proizvoda.